Ja sam Ivan Rupčić, postolar u Zaprešiću, jedan tradicijski obrt. Tu sam otvorio 1997. i od 1997. do danas prvo sam počeo raditi sa popravkom, a poslije onda prešao na nove cipele, prvo muške pa ženske, da sve radimo od kože. Znači sve je koža, ručni rad. Pa prednosti su u tome što možeš napraviti model koji hoćeš, kad možeš napraviti cipelu po mjeri, neko ima palčanu kost, neko ima visoki rist, onda može se promijeniti model, sam dodaš model. I danas to ne ide, ali neki ljudi još uvijek vole da imaju ugodnu cipelu, kožnu cipelu. Nove ideje vidiš na internetu, onda vidiš za ideju kad vidiš u dućanima, na sajmu, pa prilagodiš. Ne radiš isto tako, nema kopiranja, baš totalno kopiranje, nego ovdje ne znam, ovo je recimo promjena mala detalja i to je to. Planovi za budućnost je da malo modele promijenim i to, ali nema mjesta tu, širi se više nešto posebno. A nema niko ni naslijediti od mene, tako da se širiti nešto više da bi nekome ostalo, nema kome ni ostati. Niko danas je završilo, više ne ide, nema naučnika, nema ko ni raditi kad ja odem u mirovinu i tu će se zatvoriti.